Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini gilonggi khubor bamta kasni. UMDC Kalaban constituency uba Mitchell Wankar ubu jingkermen bu unwan pai biang kum unong job ladaki pat ba aki ai jing job biang u hagani ka kenti ka bamenta. Utai UMDC Kalaban constituency uba yakun naka UDP persya uba Ricky Shulai Kertong Shimen kentup langi uba Danny Langsti naka VPP. Kajing yakun MDC gani ko wan mentah kalong ka baper namar kajingwan yasno kalum paring sya Kalaban constituency mensya kahap syalat umkra Malki constituency. Ala dah tapi kebut jonga, tegi kampung jonga bro sam plus sistem nilai ekstra, ngala ay ka bahata ma konsensi ke jonga. Lada kadai ke development, lada kadai hapo ka performance sang tayo po yung dorbar Tawai District Council, ngila ada sna yakian, ngila ada ayaki resolution, hakaba kapan pausay ba hadis council ni don likely ki mau bersih maniada ya ka khando ka siap kariti ka dustur bat ka khai ka patay bat ka pakongsan nagta bro kalong ba nginlet ang tay na ka banta bangin kran bangin suwan bangin su job ka MDC mat nang ta pa ngin mulai e ka chat benrio ngilele e baro kan banta ka chat benrio ti ngakermen mo ba mo ay biang sa siyang ka job kumuloy ay hak aragar ka kanda. Guru pio iya ka isi hapo jinglam nyoba baba titos. Hak jinglam jomba titos ngilayo bon ka bil ka bangna penlongkam siya ka act de ka por jomba titos kalan act nang ta ka solid waste management act ka market act bat ki act jugi hima ba pher ngilay pen scam hak por jomba titos ta ba de na no yalam jo UDP ka jong ki ai kimat ki ba pin nang tray nang ni sakmat ada upaj ba joka laban mau prem un jid bang ipi mu MDC kamat ka bakong san ek bangin treng ni kalong ban pen urlong so ya ka BAB village administration bill ban penong ak ya kata nang tapat man pet benya halor ka building bylaws ha ka bangin ya le kat bala ban persuk upaj ba na kamenta ba kinsna iki sam jongki ngin make sure ngin pentik na bagi beri beduna ka jingyo ka jingsiur ka di banlong beduna Ni iba menta wala ka desik usir kalong ka klik do yaki nong klik ang sar senang bat ki rong bat senang ki hap hak kernit ke bahan reu wala kata dang sa yuro tengah ka order ka hukum jong ka officer jong ka DCE kun PE hak ni Mem kata kasong hak isi ka banon taban thamai namar ba ladang nyekran kat komgi an ke bomot ban ong ba ni ka six schedule yang ni la ibor bangin sna yaki an ban pen scam yaki an nang ta ban ibor yaki snong ki thau yaki hima yaki siem nang ta pada ban yada yo put usam ubodon hapo ka interstate border, international border. Kata kadai kam ke bahakamat do, baga district council lembaga kernit ka boundary. Ni don ya ki cross ki ba nila ba ngin pen scam. ngayu i sakawai bagi pai bak sim jing ek besong haki jaka sidul area kinong songwai kumyo ban songwai yang maka jing he kador jing myo ban khit jaka ki yo ba spa kuno pinsim na pijok kum MDC Kum MDC ni keren alor gini ki phang bro namar ba lada ni keren sepang kata ka jing ayo jaka ba ka jing aiwa yeng mo nan ngai fi ba kidon ki area ki ba hot ka bayeng ka palat le kidon ki area pa de ki ba ka bayeng ka duna ba lada ngisim ya hamtam gini ki ba hakap sor ngam tarai ba kandaran problem kata ta bayeng na bentar ki beduk besuk rela de ngiale ki hapo sor te bila so thu ka sor te ka de ka jaka ya khai ka de ka commercial area te ngatarai ya kataru wala kata ya kataru lada ngapoy biang akesi ngan hapan discuss ya kaniro ke MDC kalau ke MDC kipat ba kia one mon sobha ban pen don kam hok ya ka hok dongki mantap ya ka but bata kum gaji ya pet ite no borok kiliang borok kana kan tiki ai jing san bariki ki kimat se ki kimat se u persajung phi bu yat chen ni kali ula long MDC teng menchua arsam steng ula tip lut borok ula tip ula long very experienced socially and politically ula long very experienced
tidak menyatu Kabakong sana kalau begini pet kuno berklan, ya ke 6 schedule. Ya ke babun bah ki bills ki acts ki jungi. Ki banadu 1952 no do bengila yo ya discount filter adu benta kan ke generation ke dia generation ke kan bawa amendment. Ya ki bills ki babun. Ya ka pol jungi la le babun bagi bang bun bagi bengindang kapan le. Te ngej kem ka ngej kem gawe na ki mat ke ba ngai discourse bar ki galong ba ngi kampung sana yang ipet ya ke society ke jungi. Kibabun ha ngalap nong lesin rupo persen 20% ka di ba kilong kumi kum ka mga siyam kum mga treman ka sinip da kilong kumi kibabun ki wan panjerap na ki wan kedu yang ji ji kalong 60% rupo no ispa di ba kibala sai hulok kiyo kun arngur langur blok lai te nyawara no iga marriage act ka baklan nomor kum ka bolong matra ho ki bateri kam sarkar ki file ya ka maintenance case te ki ot do iga tulok kur ka abu ya ka dikhen kan ke badai sipo ajar arwada kali ca akaun ka kolok ki ban kun arwon langur ban besar de in case gini ki bum pre kam sarkar pat ngidon kam ya ka an ka marriage act ka bokong san ma kuno ban te la kam ya ka ting sa I ben jing kilong kumi ki jongi haki brigu haki sinrang khasi ki jongi dengan sogo ka por ka I ka por Biden ba SS sila bam kuai yang boleh ka por ngi apa se marriage act ka por bangaru long yem tang bakalong kam kim sim la pentre kam tengah sekarang ke banang ne hadin bai bar ki job ki pai ba ki ai ki job tombol ko wen ki mat ka de ka ne ka ban te la kam kum no ban ya dai ki long kumi na ka ding sa I konre